ko himen ko para bait hautrai Jesus Christ ka kitab Exodus ka wanra hakama jangi syapang ka jingka jungu Moses bat ka jingjinjar khabawi layakendo bat ka jingjinjar jongki Hebrew bat yakarukam utrai ulari sumar yang baro mangitip Moses ulong unong yalam bala syajid da uble ban pelai yaki pai di Israel na Egypt badu Moses ulong ubayasirim badu Jisu habon ke benda hakapor lakayawu kaladon ka hukum ban peniap yaki konsyen rang jonggi Jew Hebrew ki Hebrew ki im haga jingsir nama rudon uwe us im ubakerteng faro ubam tre baki konsyen rang jonggi Hebrew kin im bat ngitip bau Moses ru ulaim enda ulahe lazan ulaim haga jingsir panamar ba uting ba ufaro un peniap yabu ula petri na Egypt sha Midian padula sa slem hando hadu ba utrai ula penkrai yabu panlong nong yala minda ngilang ban peit yaga jingim jongu Jesu endala ka yaw Jesu ula don uwai us Herod ulas no ting ulas no sir kumba u faro ulat ting yaki paid Israel yaki kun Hebrew namar lemba ka jingdon jangki kala don ka jimma ha ka region but u faro ulat ting menda u Herod ulat ting haba u Jesu laka kumba u Moses unang yalam laka hapadeng ki paid Israel Baru Jesu rengkat bagi kimi kipa hapen ri yawu yada yawu bagi hapen petri sha Egypt kila petri sha Egypt u Moses ula petri na Egypt sha Midian baro armud kiyaserin bad u Jesu la sa Egypt hadu banda light nagajima u Moses ula one pai sha Egypt enda ula light nagajingting namarba uble ula Sumaria but ngiptip habang ngipet ya baro artiligi jingjia haga jingim jong Moses bad Jesu ngi i kadon ga jingya sere u Moses ulong obela penim yaki pai Israel na Egypt u Jesu uwan ban penim yangi ki pai di Israel batimai naga jinglom rao jong kapop baro arbenda ngiyo i yaka jinglom rao ha Egypt jinglom rao jong kapop u Moses ula pelai tiki naga jinglom rao na Egypt u Jesu pelai lud yangi naga jinglom rao jong kapop bad kane kalongka jimpenim nakabenda joni naga daw ladangi peit haga gospel minda gasngi nios ngo Jesu las ngo sipalan haba ula peit yaka korasin bad Betsaida bad haba u peit yaka Kapernaum ula yoi wan hadin ba ula le bha yaki wan hadin ba ula le yaka kambala hakama jangki wan hadin ba kilongi beriu badon shisha yake nongrim jangga jingait namar kilongi Jew ba paka ba balatip na don shadong yaka Tora ba kila puli ba yaka Tora ba kidon jingdip sha panga Tora yaka jingi kai jango balai ba ka ain jango balai minda parte haba u Jesu lawan shaki
But Jesu la le kampala hakama jongi, Jesu la pengoy de ki bapang, ula karan shapanga hima ublay, ula karan shapanga jingala kabamod, namar kahima ublay kalajan, ki pripat kilale kumno, kila karanga kali. Kila kenda idea Jesu. What hadin ba kila yo yaki kampala kaba Jesu ulale. Kim tre ban pediang ya Jesu. Pin ban kila rai ban peniang ya Jesu. Kila rai kot ban kendai ya Jesu naga jingim chonki. Dei naga daga dao haka gospel mendagas ngingios no Jesu la on kortit iapa ko korasin but Bethsaida. Kordit iapa ko kabarno. Kordit kabamut lada pimpai sya utrai lada pim treben pediang iawu nong penim pin ngop haka jing kordit. Uno uburiu bam treben pediang yaw Jesu but imbadu Jesu bam treben kongo yaw Jesu kidon haka jing kordit. Kino kibri ki perkat kalamu Jesu ngilaban yo jing penim kidon haka jing kordit. Kalamu Jesu kalam ka jingidu Jesu kalam ka bohor Jesu ngemla ban light im. Ban light im naka pop ngidon kam u Jesu. Ladang ngem light im naka pop ngidon haka jing kordit. Kumba o Moses ula wan shaka Egypt ban pelait im ki beriu bat baru ki beriu kila kongo yang sumudu lada don ki beru kim tre ban kongo yabu Moses bat ki on em ngin rai ban sahang ne kin jindala don haka jingkorde henry baru kila kongo yabu Moses bat kila light im minda kaju kadur lada ngim tre ban kongo yabu Jesu but id yaw Jesu but pediang yaw Jesu haka jingim jongi kai ga jima engi ngin ngop haka jingkordi kalam u Jesu ngim don bor kalam ga jingidu Jesu ngim yo jingerku kalam ga jingerku kabamud kalam ga jima igi pop ngim don jimpenim ngim don kabani tenaga taga daw Jesu la on yakini gisnong namar pim treben pediang yanga ladapim treben pediang yanga ladapit kindai shi kindai yanga pinum yo jimap yaki pop kalam ga jimap yaki pop pinum laban poi shabane te ko himmen ko para hake jingim jongiru ngedon kam yaw Jesu kalam u Jesu ngim don jingim kalam ga bor pa penim jong Jesu ngim laban poi shabane don bon ge beri ong kalam u Jesu ru ngin em lesa don bon ge beri wan hadin baki don ge jing dip shapangu Jesu kem treshu ban kala ka bo don bon ge beriu ki karna kli percaya Jesu don bon ge beriu kem treshu ban pediang ya Jesu pen ban ki pediang ya kable jongene ga juk kable jongene ga porte bat ki perkat hana ki yo jimpanim kat kum gaktin kabamenda kasngi ngi haban sotu kalam u Jesu kalam ge jing korte kalam ga jingedu Jesu ngi im haga jing kordi tongin duwai na kabinda bahar ki beriu ki ba im haga jing kordi na marba kim id ya Jesu kim ngei ta Jesu kim bat pediang ya Jesu haga jingim chongki kumunam penim tongin duwai ba Jesu ulang nom penim ya barong ba Jesu ulang nom pelai lut ya barong Jesu ba id karku kardo yangi bangin nom kentait ya melano lanor namar tang lambajo me ngidon ke jimpenim ngidon ke jing lai lui ngidon ke jim map ekipa en ya ro ya utrai Jesus Christ